Dokument li jikkonferma d-dejn ta' 600,000 euro lil Moore Supermarkets kellhom ma' Adriana Juice instab imsakkar f'Kexxun f'wieħed mill-erba' uffiċċji li kien juża l-avukat Carmel Kirkop. Dan ħareġ waqt ix-xhieda ta' Michael Manlija u Vincent Ciliberti, it-tnejn maħtura bħala esperti tal-qorti mill-Maġistrat Marcen Farrugia fl-inkjesta dwar il-qtil. Is-sibt il-ġurati bdew jisimgħu x-xhieda b'rabta ma' qtil tal-avukat Carmel Kirkop. Qtil li seħħ fl-2015 f'Birkirkara. L-aħwa Adrian u Roberta Juice magħrufa aħjar bħala tal-Maksar flimkien ma' Jamie Vella u George De Giorgio il-koll qed jaffaċċjaw akkużi differenti b'rabta ma' qtil ta' Kirkop. Adrian Juice jinsab mixli l-kummissjona l-isparatura fuq l-avukat fejn qed ikun allegat li saret bil-kompliċità ta' ħoh Robert flimkien ma' Vella u De Giorgio. L-erba' ġiel qed jiġħdu l-akkużi. L-esperti tal-qorti qalu li f'wieħed mill-uffiċini ta' Kirkop sabu dokument firmat bejn Adriana Juice, is-sidien ta' Moore Supermarkets Range Kembri u Etienne Kassar u n-nisa tagħhom. Kirkop u martu wkoll iffirmaw dan id-dokument li kien jgħid li ż-żewġ sidien rridu jħallsu pagament ta' 300,000 euro kull wieħed. Kirkop u Juice kienu daħlu flimkien f'negozju bl-involviment ukoll tas-sidien tal-Moore Supermarket. B'dan in-negozju ma bedix sejjer wis tajjeb. Tant li Kirkop talab biex jieħu taħt idejh il-villa f'Baħar iċ-Ċaq li Juice kien ħalla f'każ li n-negozju jfalli. Il-ġuri se jissokta it-tnejn filgħodu.